Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Geli temaşevanên hêja û tev bi xêr hatin bernamame. Îro Eidê, îda we pîroz û mübarek be inşallah. Mêhvanê me di bername sohbetên Eidê de endamê İttihadul Ulema Seyda Mele Mehdi Yalçın e. Selam bi xêr hatin. خير خدا الوضع خدا جوازي به Hûn çawane hûn başin inşallah. الحمدلله خدا إيمانا كامل بك نصيب ما وتوا Xwedê jorazî be inşallah. İda we jî mübarek be, pîroz be. آواجي تمام تماشوانا تمام مسلمانا تمام عالم إسلامي Xwedê jorazî be inşallah. Em ê behsa Eidê bikin inşallah. Em ê behsa ibadeta qurbanê bikin. Behsa inşallah hacê bikin Seyda Melek. keşfede de. Eid û ibadetê qurbanê çi ne? Eid çi ifade dike ji Müslümanekê re? Em pêşî werdest pê bikin. Hûn çi dikin di Eidê de? Yani vê sualê jî bikin ji we re em werdest pê bikin kerem bikin. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه براستي يعني عيد تين دچن درباس دبن her dema emzarok bûn bi hawakî bû em mezin bûne bi hawakî belkî vêya ji meznayî biçûkayî jî tê û belkî adet jî hinkî yanî ew bûne guherîne ji ber ku ez îmamê camiyê me mecbûr tedî em camiyê piştî xutbe didin piştî li mêjê xutbe piştî xutbê insan tev tên bi destê me digirin em jî selata didin em Allahümme salli alel Mustafa Nebiyyir Risale ve Behri Safa em wê beytê dixwînin bi insana insan tên tebrîka Eidê dikin pîrozkirina Eidê dikin bi me re xusûsen bi îmama re dikin piştî ku ew diqede êdî millet li malê xwe bela dibe em jî diçin mesela em meznê xwe ziyaret dikin em tên akrabaya ziyaret dikin bi vî şeklî Eid devam dike Gerek me ro Eidê bike bi kêf bi xweşî ne wisa باور بکه راسته وریه عید به شاهی خوشه به کیفی خوشه فقط هنکی زمان مده یعنی مرو کاره ویا به اسف ببیجه یعنی جار هیا مرو دخوازه زیارت جیران آجی بکه مرو بیجن دبینا کی ده بینا کی 6 قات و یا 7 قات و یا 3 قات تلدریه وان دخی وی زمانی عید را ادنیرم ملت من نه حاضره نه آماده یعنی ام وقتا بچوک بون مددی که هر کس لجامیه یعنی اما به تمام ظلام الجامیه بود کسی که نل جامیه بونا محنکی خود پید کرد اما آنا امش خود چن ام لدریه وان دخنش خود نه حاضرن جارک یعنی تلید خید به دخوده ایکو دبی ویان نل ماله ایکو دریه وان گرتینه يعني او مثلا بيجن او شاهي وفرح جرك هبش خو مثلا بيجن جرك خوارن حاضر بن جرك شكر ما حاضر بن ام بيجن مثلا شيراني حاضر بن ميوان كي هات ام دريه خله وكن داكو مثلا ام جرا اكراما ما حاضر به افياجي يعني جبر يا عيد ده حاضري دهات كرن يعني هون جي شاهده في تشتينه جبر يا عيد ده بلكي بالدهر وجا حاضريه عيد دهات كرن كو مثلا بيركا ام بین چورکا چه دکرن ام بین المال شیرانی چه دکرن خوارن حاضر دکرن ایکو حیوان شرجه دکرن ایکو جدکانات اشتاتانین یعنی وانا تمام دهات حاضر بون لما دعیده ده حاضر بون خلد چو لسر حاضریه مرو رودنشت انا جی ازوی تشتید بینم لچارشیه براستی یعنی ادنیرم مثلا لچارشیه تنیری ریو ریوانی تنیه اما ازوی اکرامی نابینم یعنی tabii enel serxotenet bejim yani ez ciranê xwe jî dipirsim ev mana we ziyareta hevdû kir nekird ve welat bi tikez me ziyareta tikesê din nekir yani hatiye vê derecê êdî doya tiştekî ku meriv teessüf lê dinêre yani tidçîl derî dixî yani tidnêrî mesela qîskeka ku ser û binê wê nemünasib e derîl te vedike yani milê rût em bêjin mesela êdî bi شكل كي كوج غيري إسلامية دليل تفادك بوي هاوي مثلا تناخوازي إدي هر الدريجي بخيا أجر كنا وربنا مثلا أز إمام جامعة ما من ملت يبدأ زوره يعني من بخورة شن حب جراندا أما بزور بتشونا ميل دريه وان بخستا ما يبغى تعيدا جرك هون
يعني إكرامك وتشهبه هنا بدن تنبه عيدا مبارك ببيروز به و أو جيبه محقق أو بيروز به هذا بخاطرته وسر شعبرة مي وهاب شونا أما تلدريد خي بشتيك تتوي منظر يدبيني إذا نفازي هاري الدريجي خي يعني براستي أز نافات تشتادمه يعني أز جبركو هم إمام جامع سلام بيجن أز الجامعة أز إمام وأز مسؤول ومحلمه أز دخوازم مثلا في تشتي إحياء بكم أز محمد نواد تشتاده أدبي أز جيكي ده أدبي مزه إحياء بكم سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام بينم جي جعل دندك وأز وين منظره يدبينم أجي خود سكر سلام وجه باسكر يعني ام يرو كير بيجن كي ده بخوه كي ده بيجي او خو عيدي بري كيفن يعني جد دور ده gerek mero ve pırsı ya insan degiş bun ya zaman degiş bu ye çu bu ye yani çima sürekli em paş kodnen em de bejin o ayde Kevin yani çima amurdu bejin اي والله بيتك امام شافعي هي بعربي دبيجه تابي ازل ما الاوي ببيجم دبي ام زمان عيب دار دكن لي فقط غيري ما عيبتنا يعني benim عيب دمدا عيب ند زمان ده ايرو مثلا اي قرتي شي قيزك قرتي هنا اي وها نخماندي هنا وعيدك مثلا وكبرك ومرف كاربه بك اي كود كنجي هنا جوان راجي زمانيه كو اي كنا كنجي اي خرابونه جي يعني زمان زمانه هر روز د آله روحلات د دردد آله روحلات رو آوا د چه آوا يعني دفرده وقتا کرو وها دگره گلو ما چرخه کیه کو ما بخورد قلبینه ناخیر بلکی يعني ام خرابون يعني انسان خرابو اگر کو انسان خو خراب نکه دیسا عینی تشت امکارن بکن مثلا انسان دیندار هيا كنت تشي مالوان هيجي عيني تشت هيا هنا عيني ام بيجن مثلا عيني عادت دوام دكه ام بيجن وك افغانستاني هيجي كو ام مثلا التلفزيون دوام دبينن هيجي سرو بنوان نخماندي قرتي زلامي وان سري وان قرتي بيركي وان مثلا تف قرتي ام بيجن مثلا للدوله هنك دوله مثلا اي عربا بن اي آلي مثلا كردستاني بن هيجي تتشي مثلا نوان دنيري قرتينا ديماكي دبردا ام خرابونه ما شكر ما ايدي خوا تشبيه كر بآلي اوروباي ام بوار خرابون وان شكر آلي تركاوي كرن آلي كرمان جاجي خوا جو ام خوجوان كيم ناكن ايرو ام دنيرن مثلا ام دفي هاويدا دركتن يعني او عيد والشاهية بري خوزيكا دي صاحبن يعني انا نمان برسلام خدش ورازي ان شاء الله ام حكي بحثا عيد بتناسري خوشي عبادتي سيدام yalnız bahsa mesela kurban döndürevedeyim, hac döndürevedeyim mesela, tekbire ve nimeje de mesela, daha kevan da bunu içi bejin. Özellikle hakkı ibadete ve de. Evan tışta jxu munferidin de roje ida kurbanı da. Hatta pre alima gotine el eyyamul afdal yani el yevmul afdal يعني رجع أم بخير يوم النحر رجع النحرية يعني رجع عيد قربان هنكا قوتيا رجع جمعية هنكا قوتيا رجع عرفية فقط قوتنا رجع عيد قربانية أو جهنة يعني چنكي قوتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي حديثك بإشارة دك وقوتنا كو يعني دفي روجه ده فان عبادتك مجمرت مثلا بيجن چونا حجه و ام بيجن مثلا رجمه شيطان ومزدلفه ومنا ونسوكي كد حجه ده تنكرن غيري روجا عيد قربانه تنيه قربانه كو ام شرجه دكن مثلا حتى حكايات كي وري الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره هاتي روايات كرن دبيت زماني ويدا يكي صوند خوار جو ازي عبادت کی بکم کو ج امت محمد علیه الصلاة والسلام تکس گروی عبادتی دوی آنه ده نکه اگر کم وی عبادتی نکر برا جنامش بردایی به میرک واره سون دخواه رادبن ایجا مجبور ایجا گرج بیارا چاره کی بدیتم پشتی کواره گوت و ایجا ام بیجن مثلا میرک پاشمان بو ایجا کا چاره وی ایشی چیه که امی مثلا چوا وی انسانی نهلم کو پیرکای جه بیتا بردان رادبن دقارين اللي بات تعالمه كي فتوى نابين انتين با اف مساله تين با شيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره شيخ عبد القادر الجيلاني دبي براجيره حوشا كعبه برا بيت الحرم فالا بكن او بالتاني برا
دورا كعبة طواف بك أواج بمسألة أخو خلاص چونكي أمة محمد وتني وطوافتك يعني جيكي ورايكو وزمانك ورايكو بالتني أو زمانه يعني. أنا بيجي مثلا لمش كنت بيجي أزل مشان يفرو بكم يرو بحزارة جو أمة محمد عليه الصلاة والسلام لمشتك تبيجي زي روجي بكرم دي سوها تبيجي زي زكاة بدن تبيجي زي صدقة بدن تبيجي زي إنسان دعوة مالي بكن تبيجي زي كلمة خوش بين أمر بالمعروف نهي عن المنكر تشدكي بك إلا بترى هفال هنا أما عبادتي حجيدة يعني تشكي ورا يا قرشي أنا بيجي مثلا إيه كنت شنديسا بحزارنا بمليون أنا أما أو إمكان يعني مرب كارب خدست أم بيجن إيروجي حكومتا كون بيجن حكومتا وكل ويدريه اگر کو بخوازه مثلا کار بجه وک مثلا کرونا یک چه به خود محافظه که جارگ نی نسریمه بج مثلا گو برا کس نی بنه کس نه مال حوشا کاله کو یک لور بونا وی بتنش خوره وی وان عبادت تمامش خوره بستندا يعني اوقاس فضيلته و زياده يكو يعني چونكي تبتنا خو كاري عبادتي بك بله بله سلام خدا جوازی به ان شاء الله پر يعني مهمه عيد تي ودچه يعني gerek مرو وی زمانی وان فرصت ازاف باش وری چیک بکی دوی de ziyaretan nasanji sürekli mero bahs keda ayda da pır verihim betir te berçavi mero selam gerek mero hem tabi peşil cirani xwe pişrejil akrabayı xwe yalnız bajar mezin bune tabi imkan jî zêde bune teknoloji jî pir zêde bûye nek dibêjin ya em nikarin mesela herin zaf dûrê işte imkanê me tune ama bi telefonekê bêjî gerek merol hev bipirsîne were sêlam da îlade tabi ev heye yani weke ku ego bajar mezinin o imkanê ku merev here bajarê dinê di nava rokî de yani ew jî tune ye yani em bêjin mesela ji xeyrî ê ku erebawî heye kare em ji vir lêxê here hetanî Mêrdîn dibe hetanî Batmanê dibe ama mervê me îro bêjin mesela li İstanbolê hene mervê me îro li Wanê hene mervê me em bêjin mesela ê ku nasê me em bêjin mesela ê ku li Heqariyê hene ê ku heta em bêjin li dervê Tirkiye hene em bêjin mesela heta em bêjin li İranê eger ku hebe eger li Iraqê hebe eger ku li Amerîkayê hebe li Ewropayê hebe yani imkana ku merev here tune ye ama madem ki ku îde madem ki ku roja ferah û surûrê ye merev kare bi telefonekî jî kêfa wan bîne û kêfa wan tê jî yani me vêya tecrübe kiriye mesela seydayên min hene me li ba wan ders xwendin her îd ez telefonî wan dikim ez îda wan tebrik dikim û pir jî ez zanim kêfxweş dibin û heqekî wan e jî li ser min hakeza em bêjin mesela xaltîkê me bin eger ku xalê me bin اختیار بن گنج بن ناشی بن جوان بن فرق ناکه yani merev ku bigere merev viya bike xêreka mezine mero ne bêje yani ez nikarim herim ez negerim jî gerek mero wer nebêje eger mer wer nebêje di hedîsê dibêje el kelimetu tayyibetu sadakat yani kelîma qen jî sadaqaye îron bêj mesela insan heye ku nikare qurbana bide ama kare bi wan kelimê xweş bi wê tehniyeya îdê ku mesela çi bike ku xwe bigîne dereca wêya yani car heye merev nizane belkî insanekî li goşekî bi tenê ye û ti kesî îda wî nekiriye û dilî wî maye îro ti kes li min negeriye û emrî wî mezin e pêş de çiye hema yek bi tenê lê bigere û wê ewka wî bişkîne yani em bêjin wê xemgîniya wî bişkîne belkî bigîje dereca insanekî ku qurban jî dide yani merev nizane li ba Xwedê Teala merev digîje bi çi hawî digîje xuda yani mesela ne eve ku va ez nikarim herim ez wekî dinê ez nakim jî û hinkî wiha xwe giran bike yani gere em kîbrê bavêjin em ji ser xwe hesûdiyê bavêjin em ji ser xwe em bêjin mesela wê dilê me û yekî ji hev mabe em wê jî bavêjin em telefonî hevdû bikin jî ev ya jî xêreka mezin e kerem dibe wesîle jî yani fırsatekê ne were ji bo min êş xwe dibe ku mesela nava meriv û yekî xerab bû be û meriv ji hevdû xeydan be di hedîsê de dibêje ji sê roja zêdetir ji hevdû nexeydin tişta xwe nedin hev ji xwe di hedîsê din de dibêje
ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض يعني وكونوا عباد الله إخوانا تبن براج هفرة بشتاخو ندنها حسودية جهدو نكن جهدو بغضي نكن بيعال سر بيعي نكن مثلا نجشي نكن هفان تشتان نكن فقط تنبجن تدية من صان إلا تنافان مو هفالك مدى أقرباك مدى جيرانك مدى دتيكلية دا إلا ويتشتن شبابن چونكي نممكنه أم بشرن دباكو مثلا من دنگي خوب سر ويد راكربه دباكو يبسر مدر راكربه عيد چيه؟ عيد جي خود دزفره معنى عيده جي يعني جي عودته هر سال دزفره اساسا خود تعالى فياش مرة كريه فرصت يعني از دفي روجه ده كارم لفي هوالي بقرمو دلي بستينم يعني از وي اوكي نابنا خويا راكم ده حديث ده دبجاك دحب واختار راستي هباتن ايكو سلام بدج ايكو سلام ليتي كرن بخير ترى وهكذا اگر فياجي وريه كومرب راست كومرب دل مربو يكي دلي هفدو هشتبه كي بقرا او يا امزنه بلكي ايدن جواب جي نده بله اگر كو جواب نده او يا اجا خراب يعني خرابيا خو هي بتر افادتك وك كل باخذ تعالى تصديق دك دبي افا من مور كربني خرابيا خو اي كنت قراشي او جي قنجي اخو مور دك دبي بني رفا من يا ربي من لفي انساني يعني ازلي قريام من حلاليه جاي خواست من عيداوي كر اما وي تليفونا من فناكر ويا وي دريخل من فناكر ويا وي بشتا خو دامن ازفا بنفي او كاخو مور دكم كي جان جوانا افضل يعني قرام فانا بدن برهد بله سلام خودش راضی به انشالله اما بحث علیکاری بکنم ما وی هوایی جاری مرود به علیکاری مادی تشته مادی تن بیرامرو تنه نه مادی علیکاری مثلا مرو مزین کی خوب بگیره مرو حالی بپرسه بله اوج علیکاری مروج محبت بیکره بکه مرو صحبت روجایی دید بیکره بکه یا یکی تنه به سیدم مرو هر باله حالی بپرسه ویاج علیکاری که مزنه یعنی غیر علیکاری مادی معنوی چنه محبکی بحثا ویجی بکن و طبی مثلا عیده ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوجی جومرتیا خو ضعف زیده دکر یعنی به هر هوایی نخوش اد پرسی مال و ملک بویا بلا دکر لزارو کاد پرسی بوان را لیست کاد لیست مثلا yani gelek tüj dikir camertiya xo zah zeyde dikir selam. Ji her do aliya ve alikari gerek çawabe. هم مادي هم معنوي. بله بله. خد تعالى القرآن ده دبجة استعيذ بالله دبجة وأطعموا القانع والمعتر يعني شو آيات سريوي هي دبي خو شارجه بكن كانجي كو شارجه كر وان امبج مثلا قصاب وان شارجه كر وان شارجه كر وغوشته وان ايدي مثلا وغوشت وعيار جهدو قطاندو وهور كر وخست بروشه وان تشتاكر واني حاله كو ور خوارن واطعموا القانع في خوارن بدن انساني قانع يعني فقير كو تعففتكن ايكو جوا ناخوازن بله والمعتر ايكو دخوازن بدن هر دياجي به پار نهيلن اویا چیه؟ اویا امر بچیه؟ امر به آلیکاری مادیه یعنی انسان دولمند به حال خوش به برا چه بکه؟ برا او قربانی خوش شرجه بکه و برا تمام فقیره بپرسه نه ایکو دخوازه تنی و یا نه ایکو ناخوازه تنی تدی انسان هر انسان کی فکر کی طبع کی هي خوی کی اخلاق کی هي هنک هنه ایک دبه کی خواست ازی بدم وی هنك جهانا دبي ايكو دخوازه نادم جي عاجز دبي ازيبدم ايكو ناخوازه ناخير بدا هر دياجي هم بدا ايكو تعفف دكه هم بدا ايكو دخوازه بله افي اليكاريه ماديه وخد تعالى الدوام ويدد بيجي يعني ايتك كادني دد بيجي لا ينال الله لحومها ولا دماؤها بله يعني ناجي خد تعالى نخونا وان نغوشتي وان قرباني كون شارجت كن نجي خونا وان ولكن يناله التقوى منكم تقوى يا ود جيجا خد تعالى تقوى كوندكن يعني عمل صالح كوندكن جيجا خد تعالى دبر ده تقوى جي مرب كاره بيجا يعني امر بمعنوياته يعني وقتاك ودا دانجي اصولك وهي اسلوبك وهي بله نبشكلك توي تحقير بكي توي تصغير بكي اهانه توي بكي بتشوك بكي ذليل بكي بلكي بتشهاوي بلكي يعني
بوجهك خوش بوجهك قش ده حديث ده بجا شي پیغمبر عليه الصلاة والسلام لا يحقرن أحدكم أن تلقى أخاك بوجه طلق يعني تشتكي قنجية بتشوك نبينا ولو تراستي براي خوهاتي كو وجهي وي ذكري خوش به وجهي وي قش به دا إيجا إيه كود دا كو وجهي وي خوش و قش به أبي دني أو تشقى استفادة بك تبي هذا فكري بنيرة ميرك هم ده بدانش خجارك و ثواب أخو دستينه إيه دو يا كو وجهي وي قشه أبي أجي معنوية يعني إيجا معنوي طبي مثلا أبي إيكو قربان ده إيكو قربان ناده مثلا كارب هواني دنيش ببدستك ام بيجن وقتاك شو مالا هوالك يخوا بخوره كيلوكي شيراني بر شو مالا دوستك يخوا بخوره مثلا هوال نيخوا دا دورا خوا تواهي چون بالي جبو كيف خوشياوي جبو كيف خوشياوي ويا مثلا كتشو كدركت نوا انسانا بجلي خوشك ده حديث ده بجا چه پیغمبر عليه الصلاه والسلام بجلي خوشك دردكت ناو انسانا چوا بود به يعني يك جهديا پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام دبه چه انه كان يلبس للخروج الى العيد اجمل ثيابه يعني وقتا دردكت ناو عيد بجلي خوشكتر دردكت ناو انسانا چما اوياجي يعني جبوك انسان مثلا انا كو ازدرم بجلي قريجي بجلي اوك بريوس سمبيلو بوري لهفكتي ازدرم چوايه والشكل كي هيئتك خوشكي درم حضوره وان شوايه البته انسان جي انساني كو هيئته خوشك به بيتر حظ دستينه بيتر لذت دستينه ابياجي مادي او يعني معنوي او دستك كي كنت تديه چونكي ت خوها خوشك نشاني ميددي كو كيفاويته كو اوجي كاربل تبپرسه يعني مثلا انا بجن انسان كي كنت فرده درباس بو وبينا كان نخوجه هات تشدكي بري خوجه دغاريني اما بينا خوشي وره او كلمه خوش بيجه چقا كلمه خوش بيجه چقا بينا خوشي وره توقع خو نزي بيدكيت ويجي نزي خو حساب دك اعيد ابتشته ابيا معنوي تدستك كي دي برايه خو قلبي وي چدكي قلبي وي دستيني يعني چواكو خرابيش بيرا انسان درنا قنجيج درنا كرم علیکاری وری جامرتیا مروجی گرک ده هر هوایی ده خونی شام ده نمسا سلام جامری جخو عيد معنى عيدش خو جامريه من بري نها مدسري خبردان دغو يعني از دنيرم يعني مثلا انسان دچن دكرن گركي ويا چبكن وي تشتيكو كريه گركي نل اولاد وعيالي خو تني خرج بك تمام راسته يعني بلكي خيرا بيتر لبيركا مرف دچل اولاد وعيالي مرف دچ فقط لزارو زيچه مرف دچ فقط يعني دوستاج گرجه محروم نهلي بله ايرو مثلا مع الاسف وتشتنه يعني تدشي كاس عيد راح حاضرتنا سفره كاسي حاضرتنا حتى من بخو يعني من او كريه من خوستيه از زيارته ومكم يعني ويريه ندانه من جاركي ندانه حوالي خوي دجي از بياد پرسم چنكي بله اويا كيماسي كيه ما تش خو سري خبردان اخو بله اجا عيد افكو مسلمان ما گره جامريه بكن هرچی تشتيك وكري جيران خورجي پاركي هلين بله خوارن داخل يعني نه ما تاني ام بجن چل شكرا در خبر دريو بيور كرم بك وره تشخو حتى ايرو ام بجن مثلا اكرامك ام بجن خوش كربه نكربه خدای قبول بك اگر تكربه اگر تنكربه عيد فرصته بله 10 كيلو لمال چيكه يعني 10 كيلو گوشت لمال چيكه ويا مثلا اگر فاصوليا مت چيدكي اگر ترشق بت چيدكي اگر خوارن دن بت چيدكي چد ببرا به دعيده ده بول چيكه جبونا مسافره تماما نجب اولاد وعيالي خو بله سلام خدا جو راضی به ان شاء الله هدي امتن داویا برنامه امي ور بداوی بکن ان شاء الله ایتن دچن ام پارک جناستین gelek cara selam hem yani şahsi hem toplum hem de binin yani ey vakta hat gerek hem ça parek jebisinin çid bir rahmet bibine jibo ayde yani çi paramerod ke ve jayde selam davet برنامه لم ویژه پرسیم هر تشتی ان خوش د مثال و مینا که هر خوشتر د پیغمبر مده علیه الصلاة والسلام پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام وقتا کد چو جامعه دریکی داد چو ریادن داد هات سبب ویا چیه چند تش دبیجن
از گوتنه خوب وی هاوی داوی بکم دبه یک جویا جبونا کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سلام بده سر هر دو ریا بله اید دویا جبونا کو هر دو طائفه ریاجی جه برکت بستین اس یا جبو کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام عزتا اسلام لسر منافقه بده نشاندان ای چارا جبونا کو خیره ریا جامعه بستینه بوی هاوی یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چما ورد کر امی چه هاوی امی عیده دستک بستین امی حظ بستینن امی به متابعت سنت پیغمبر علیه الصلاة والسلام و دستک و حظ بستین ام جیوکوی ام تمام اگر کو ام قدرت مرف هبه مرف تمام سوقاغ محل خو مرف تمامی لهفخه مرف تمام بده برخو عیدا تمام بکه و مرف الا گرک ام هرن الجامعه يعني çünkü ediniyorum ki gelek insan naçın camiye yani dxewde diminin kawan tekbire ku camiyede hatin dan te tekbire ki nani mesela yek ji tekbire em çibkin her çar roje ide em çibkin em hem qurbana xoş şarje bikin yani de roje ide de afdal ibadeta çiye lemeje qurbana tekbirin geren bana her seyacı em bikin yani bitani tamam me bahsa ziyareta kir ama ev tijite de hene yani şu hala خیرتری و اوه هر چهار روزه یعنی تवी ایام تवी روزه عرفه روزه عرفه پشتی المجاس به دست به تکبیر بکه بیجه الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون veya daima devê xwe de tekrar bikin eger hûn nikarbin vî sîga dirêj bêjin jî Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd veya çar roja tekrar bikin yani ji xwe veya divê divan çar roja divê tevî roja erefe divan çar roja de yani sünneteka pir bi xêr e gere em vê sünnetê terk nekin ol mêja îdê jî yanî gerekî em bêjin mesela piştî ku îd der ev عيد المدر باسبو عيدة دنيا ورن إلا جرك أمهرن لميجا عيدة أم دل ميجا عيدة ده الصف جامية ده حاضر بله سلام خدا جرازی به جبران صحبتين سلام خدا جرازی به و عيدا و تکرار مبارک به پیروز به انشالله وجه مبارك به تمام مسلمان مبارك به خدا تعالى في عيدة بك وسيلة هداية وهشيارية أمته وبك وسيلة كو هرشي إنسان جهف غيدان بتمام لهف دور بله خدا جرازی به امانت خدا انشالله گلی تماشاوانên hêja em hatin dawiya bername xwe îda we tekrar pîroz û mübarek be înşallah emanet xwe dabin.